radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bari i Washington, aho biteganijwe ko mu kanya kari imbere basinyana amasezerano agamije kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Turumva hecyo Dr. Denis Mukwege wigeze kwegukana igikombe cy'amahoro cyitiriwe Nobel, akaba anafite ibitaro byita ku bagore bahohotewe hafi y'umujyi wa Bukavu, avuga kuri ayo masezerano. Senkeri Sarasiye wahoze mu barinzi ba hafi b'uwari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana yabwiye BBC ko yamenye amakuru y'iraswa ry'indege ya Habyarimana ku munsi iyo ndege yarasiweho, ariko ngo yatanze amakuru ntiyahabwa agaciro. Twafitiye n'ikiganiro baza muganga muri uyu mwezi ikaze muri amakuru yo kuri wa kane kuri wa gatanu nako turi ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa gatandatu. Amakuru ku buryo burambuye ni mukanya. Robert Patrick Misigaro amaze kutugezaho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Umukuru w'ishirahamwe Gaza Humanitarian Foundation yagerageje gusigura uburyo iryo shirahamwe ritangamwo imfashanyo mu gihe ribandanije gutungwa gatoke n'amakungu kubera igicwa y'abanyapalestine baba bariko baragerageza kuronka ibifungurwa. Ibiro by'ishirahamwe mpuzamakungu ONU bijejwe agateka kazina muntu bivuga ko abantu barenga 400 ngo bamaze kwicwa n'abasirikare ba Israel bariko baragerageza gushika mu bibanza bitangirwamwo imfashanyo bigenzurwa n'iryo shirahamwe rifashwe mu mugongo na Amerika hamwe na Israel. Ariko umukuru waryo Johnny Mu avuga ko ONU hamwe n'ayandi mashirahamwe mpuzamakungu bikwirakwiza amakuru bidafise ivyemeza. Hagati aho igisirikare ca Israel ciyamirije ibivugwa n'ikinyamakuru cyo muri ico gihugu, aho kivuga ko abasirikare benshi batatangajwe amazina ngo bahawe itegeko ryo kurasa n'ibigirankana abanyapalestine bari barindiriye imfashanyo igaza. Ico gisirikare kivuga ko amategeko yaco abuza kugaba ibitero n'ibigirankana ku basivile, ngo ariko amakuru yuko ivyo vyoba vyarabaye ngo azotohozwa. Umusirikare umwe asubirwamwo n'ikinyamakuru Haaretz avuga ko umugwi wiwe wabwiwe kurekura umucanwa ku isinzi y'abantu hafi y'ikigo gitanga imfashanyo, naho abo bantu ngo byaboneka ko atakibazo cy'umutekano bari bateje. Ubushinwa hamwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika vyombi bivuga ko vyashitse ku mwumvikano w'ukuntu ngo bizoshira mu ngiro amasezerano mu vy'ubutunzi yashitswe ko mu ntango za kuno kwezi. Ayo masezerano avuga ko Ubushinwa buzokongera ubutare bwa nkenegwa urungika muri Amerika, nayo ice ikura ko inzitizi ku bidandazwa z'Ubushinwa bishogwa muri Amerika. Ni inkuru ya Jonathan Josephs mushikirizwa na Yvette Kabatesi. Hashize ibyumweru bibiri abashinzwe ibiganiro hagati ya Amerika n'Ubushinwa bahuye amaso ku yandi irandana mu Bwongereza. Ubu nibwo bakirangiza gutunganya ibikubiye mu masezerano yabo. Ibi bigaragaza uburyo ibi biganiro byari bigoye. Nta ruhande na rumwe rwatangaje ko Ubushinwa buzongera ingano y'ibyuma by'imboneka rimwe byoherezwa muri Amerika. Ibyo byuma ni ingenzi cyane ku ikoranabuhanga rishya ritandukanye. Nibitangira koherezwa, Amerika yemeza ko izakuraho ibihano byinshi ku bicuruzwa by'Ubushinwa byoherezwagayo, ariko bakiri mu biganiro Ubushinwa bwasaga n'ubwishisha kuri ayo masezerano. Ibyo bihugu byombi biri mu bikize kurusha ibindi ku isi biracyafite ibibazo byinshi bigomba gukemura mbere yuko itegeko ry'izamuka ry'imisoro ritangira kubahirizwa mu kwezi kwa 8. Aya na makuru ya BBC.
Vladimir Putin yavuze ko Uburusiya bwiteguriye kuja mu biganiro bishasha imbonankubone na Ukraine. Uwo mukuru w'igihugu yavuze ko ibindi biganiro bishobora kubera Istanbul, ariko avuga ko ingene zogenda bigikeneye kumvikanwa ko. Yongeye ko yuko Uburusiya bwiteguriye gutanga ibindi biziga 3,000 by'abasirikare ba Ukraine biciwe ku rugamba. Bwana Putin yemeye ko Uburusiya ubu ngo bufise ibibazo by'amafaranga, avuga ko biteguriye kugabanya amahera akoreshwa n'igisirikare mu gihe kiri imbere. Abashikiranganji bajejwe imigenderanire n'amakungu ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda byitezwe ko bashira icese umukono ku masezerano y'amateka i Washington ku mugoroba w'uno munsi mu ntumbero yo guheraheza intambara iri mu karere gafise ubutunzi bwinshi bw'ubutare. Perezida Trump yarikeje ku bw'ayo masezerano, anavuga yuko uburongozi bwiwe bwahagaritse intambara mbi cyane. Ni inkuru ya Anso imushikirizwa na Jean-Claude Mwambutsa. Abategetsi b'Amerika babaye bahuza mu biganiro hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umuturanyi wayo u Rwanda rushinjwa gushyigikira umutwe wa M23 wigaruriye tumwe mu duce tw'igihugu. U Rwanda ruhakana ibi birego. Ingingo zigize amasezerano ntiziramenyekana, ariko Perezida Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashimagije aya masezerano, avuga ko azarangiza intambara muri aka gace gakungahaye ku mabuye y'agaciro. Biteganijwe ko aya masezerano azatangarizwa mu birori bizabera mu biro by'umukuru w'igihugu White House. Uyu muhango uzakurikirwa no guhura kuzabaho nyuma hagati y'abakuru b'ibihugu byombi. Muri Liberia habaye umuhango wo gufubana iteka uwahoze atwara icyo gihugu Samuel Doe inyuma y'imyaka hafi 35 akubaguwe akanagandagurwa n'abitwaje ibigwanisho mu ntango z'intambara yo hagati mu gihugu. Uwo muhango ni kimwe mu bigize umugambi wa Perezida Joseph Boakai wo kugerageza kunga igihugu. Ibisigarira vy'ikiziga ca Perezida Doe vyashinguwe muhira w'umuryango wiwe impande y'imva y'umugore wiwe Nancy yapfuye mu kwezi guheze. Mu ndwiza hazoba uwundi muhango nk'uwo aho uzogigwamwo uruhara leta, aho rero bazoba bariko barafuba umugabo yakuwe ku butegetsi na Bwana Doe mu 1980. Uwo rero yari Perezida William Tolbert, akaba yarishwe ikiziga ciwe gitabwa mu kinogo rusangi. Urakoze Robert Patrick Misigara. Abaminisitiri w'ububanyi n'amahanga ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bari i Washington muri Amerika, aho biteganijwe ko mu kanya kari imbere basinyana amasezerano y'amahoro agamije guhagarika amakimbirane yatumye abantu babarirwa mu bihumbi amagana bava mu byabo uyu mwaka. Aya masezerano Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Qatar byabayemo umuhuza cyangwa se abahuza nyuma yaho inyeshyamba za M23 bivugwa ko zishyigikiwe n'u Rwanda zigaruriye uduce twinshi two mu burasirazuba bwa Kongo. Mu gushaka kumenya ibijyanye n'aya masezerano mu buryo bw'ubusesenguzi, twitabaje Joseph Sebarenzi, umusesenguzi wa politiki ba muri Amerika. Ntangira mubaza niba umuntu yakwitega ko ano masezerano mashya agiye kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo mu buryo burambye. Ntabwo umuntu yabyemeza, ariko hari icyizere kinini kuko aya ni amasezerano ahuje ibihugu bitatu mu by'ukuri, nubwo ari hagati ya Kongo n'u Rwanda, ariko mu by'ukuri harimo na Amerika, kubera ko n'amasezerano agarura umutekano muri kariya karere. Uwo mutekano ukagaruka kugira ngo ibikorwa by'ubucuruzi burebana n'amabuye y'agaciro muri kariya karere bishoboke, kandi ko abazaba bafite uruhare muri iryo shoramari rebana n'ibintu bitandukanye cyane cyane mu y'agaciro ni u Rwanda, ni Kongo na Amerika. Niba rero bose uko ari batatu bafite n'inyungu, umuntu yavuga ko hari amahirwe ko nyuma y'imyaka myinshi cyane ku karere gashobora kugaruka mu mahoro. Ikibazo gisanzwe kimenyereye muri karere k'uburasirazuba bwa Kongo ni uko ubu haravugwa M23, ariko si M23 gusa ivugwa, hari n'indi mitwe myinshi yitwaje intwaro iri muri karere. Ubu koko umuntu yakwizera ko iyo mitwe igiye kuzishyira hasi? Ntabwo umuntu yabyizera, ariko ngira ngo muri iyi minsi kuva aho M23 ishyigikiwe n'u Rwanda
yashoboye gufata biriya bice. Urabona ko muri biriya bice hari umutekano. Ni ukuvuga ngo u Rwanda rufite ubushobozi cyangwa se M23 rufite ubushobozi bwo kuba yagarura umutekano mu karere. Hari nayo mpamvu buriya muri ariya masezerano u Rwanda rujyamo, n'ubwo u Rwanda rudafite wavuga ko mu by'ukuri ntirwagumye no kujyamo, ariko rujyamo ni nko kuvuga ngo u Rwanda rutari muri ariya masezerano ayo mahoro ashakwa ntabwo yagerwaho, kuko iriya mitwe yindi yakomeza kugenda izamura umutwe ugasanga ibujije ishoramari. Niyo mpamvu rero ubona u Rwanda rurimo. Rutarimo ni ukuvuga ngo Kongo ntacyo yabona, kuko ntihafite ubushobozi, ntihafite imbaraga, na Amerika nayo iriyo bigwa. Ni ukuvuga rero u Rwanda ruzamo muri urwo rwego. Umuntu rero yakwizera ko kuba u Rwanda rurimo narwo ruzaba rufite uruhare muri ayo mabuye y'agaciro, ruzumva ko narwo rufite izo nyungu, bityo rero rukora ibishoboka byose kugira ngo ubwo bucuruzi butere imbere ku nyungu y'u Rwanda, ya Kongo n'abashoramari b'Abanyamerika. Hanyuma wenda ikindi umuntu yabaza, ano masezerano atandukanye gute n'andi masezerano menshi yabaye mbere, ndetse n'igitutu cya Amerika mu rwego rwa diplomasi mu myaka yashize cyatumaga haba gahenge ariko amahoro ntagaruke? Ubu ni amasezerano ahuza ibihugu bitatu. Ni ukuvuga rero ngo Amerika noneho ntabwo ari ukuvuga ngo ishishikajwe no kugarura amahoro gusa kugira ngo amahoro agaruke, ahubwo ishishikajwe mbere na mbere ko kariya karere kabamo ubucuruzi, kandi ubwo bucuruzi Amerika abashoramari b'Abanyamerika bakabigiramo uruhare, cyane cyane ko kariya karere karimo amabuye y'agaciro akomeye atakunze kuboneka ahandi, kandi aho isi igeze ayo mabuye arakenewe, Amerika irayakeneye. Ikindi wavuga ngo gitandukanye nabyo, wavuga perezida uriho muri Amerika. Perezida Trump ni umuntu nyine ukunda bizinesi, ni umuntu uvuga ko ari umunyamahoro ushaka guhuza abantu bananiranye kumvikana, ariko cyane cyane akaba n'umuntu iyo avuze ibintu abivuga uko abyumva, atagiye muri za diplomasi nyinshi, kandi iyo umubangamiye ukabangamira inyungu za Amerika bishobora kugiraho ingaruka zikomeye. Joseph Sebarenzi, BBC yashatse kumenya icyo bamwe mu banyekongo batekereza kuri aya masezerano, maze bagenzi banjyeho muri Newsday bavugana na Dr Denis Mukwege wigize kwegukana igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel, akaba anafite ibitaro byita ku bagore bahohotewe hafi y'umujyi wa Bukavu. Uwo mujyi ukaba uri mu maboko y'inyeshyamba zo mu mutwe wa M23. Umunyamakuru wa BBC Catherine Byaruhanga yatangiye amubaza uko ibintu byifashe ubu ngubu mu burasirazuba. The situation of the population is really very bad. Abanyagihugu bamerewe nabi cyane. Iminsi yose mu gitondo iyo mbyutse nkurikira amakuru ajyanye n'ubwicanyi, gusambanywa ku nguvu no gusahura ibintu by'abantu basanzwe. By'ukuri ibintu bimeze nabi cyane mu karere. Amasasu avuga ahantu hose, mu by'ukuri nta mutekano ku banyagihugu uhari. Kandi ibi bintu tubimazemo igihe kinini. Ku banyagihugu benshi ikintu kimwe bakeneye na mahoro. The only one thing that really we need is peace. How optimistic? Icyizere ufise kingana gute kuri aya masezerano ahavashigwa kw'igikumu hagati ya Kongo n'u Rwanda? Woba witeze iki kubijanye nuko agiye guhagarika intambara muri Kongo? Happening in Eastern DRC. Yeah, we as a population of Eastern Congo, ego twebwe nk'abanyagihugu bo mu buseruko bwa Kongo, inyuma y'imyaka 30 y'ububabare yo gusambanywa ku nguvu no kwicwa, nibaza ko icyo dukeneye ari ukubaho mu mahoro. Kandi dushobora gutera intege ibikorwa byose bijyanye no kurondera amahoro, ariko dutegerezwa kuvuga ko atari ukuyaronka ku biguzi icyo ari cyo cyose, kuko urimo urashobora kwemererwa ibyemezo by'amahoro ariko ari ukwemererwa kumuja. Nibaza ko mu by'ukuri dukeneye amahoro, ariko atari amahoro avuye ku kiguzi icyo ari cyo cyose. Nashanje kubera ibyangene ko bigize ayo masezerano byari byashizwe ko ibidodo mu kwezi kwa kane mu mwaka wa 2025 hagati y'abashikiranganji b'u Rwanda n'aba Kongo. Tukuri tubona ibyangene ko bigize ayo masezerano bitari bisiguritse neza. Twabona uduce tuyagize, ariko mu by'ukuri ntituzi ikiri nyuma y'ibyangene ko byemeje mu kwezi kwa kane. Byaraboneka mu ntango ko abahuzi ba leta zunze ubumwe za Amerika batemeye ubushotoranyi bw'u Rwanda kuri Kongo. Kandi ibi nimba batabyemeye ni ikintu hacu giteye ubwoba,
kuko ubushotoranyi butegereje kubwemera imbere yo kubandanya izindi ntambwe. and should be recognized before to move forward. Dr Denis Mukwege. Tujye mu Rwanda. Senkeri Sarasier wahoze mu barinzi ba hafi wari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana yabwiye BBC ko yamenye amakuru y'iraswa ry'indege ya Habyarimana ku munsi iyo ndege yarasiweho, ariko atanze ayo makuru ngo ntiyahabwa agaciro. Perezida Juvenal Habyarimana na mugenzi we w'u Burundi Cyprien Ntaryamira baguye mu ndege yarashwe ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 4 muri 1994. Iraswa ry'iyo ndege ryakurikiwe na jenoside mu Rwanda. Sarasier wahungutse ava muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mwaka wa 2002 ntavuga ko azi abarashe iyo ndege, gusa avuga ko bahuraga babyikanga. Kugeza n'ubu ntiharamenyekana abagize uruhare mu ihanurwa ry'iyo ndege. Hashize ariko imyaka 3 urukiko rusesa imanza mu Bufaransa rutegetse ko dosiye y'iperereza ku iraswa ry'indege ya Juvenal Habyarimana ifungwa. Umunyamakuru wa BBC Yves Bucyana yasuye Senkeri Sarasier awutegurira inkuru ikurikira. Mu murenge wa Mudende mu karere ka Rubavu, Senkeri Sarasier na musanzi we mu rugo yambwiye byinshi ku buzima bwe bwa gisirikare, ariko cyane cyane imyaka 15 ari hafi y'uwari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana nk'umwe mu bamurindaga kugeza igihe yapfiriye indege yirashwe ubwo yaravuye mu nama yigaga ku mutekano w'akarere Dar es Salaam muri Tanzania. Senkeri wari ku kibuga cya Dar es Salaam yambwiye uko yamenye amakuru y'iraswa ry'indege ya Habyarimana amasaha make mbere y'uko biba. Turagenda tugera Dar es Salaam, tukihagera twahasanze ekipe yabo kwa Mobutu. Bataratubwira bati esi muraje, tuti turaje. Perezida wanyu araza, tutari inyuma. Ati marshal twebwe ntabwo aza kuko hari amakuru avuga ko ashobora kubarasa. Mwabibwiwe nande, mwabivuze he kugira ngo natwe tubimenye? Atubwo hari inzego zibiza, ariko twebwe ayo makuru turayafite na n'ubu turazinze, twe tugiye kwigendera. Ubwo rero Habyarimana mu gacu gake rwose nk'aho mu rukerera nk'uko bivuze yarageze ku kibuga, imodoka ziramufata aja mu nama muri Kilimanjaro Hotel. Hanyuma ubwira nde muri mubegereye? Mageza wari chef du protocole. Mageza yavuze ko twe dukora akazi kacu, ariko ubutumwa yarabumushikirije undi arabwakira, ariko aravuga ati nibyo ndabyumvise. Ni nako yambwiye Mageza. Avuga ko abapilote b'Abafaransa bari batwaye iyo ndege Falcon 50 nabo bamenye ayo makuru, bagerageza gusaba ko indege yagwa i Goma aho kugwa i Kigali, nabyo ntibyemerwa. Ibyo nibyo naganiye nabo, mu byifuzo byabo ntibashakaga ko indege igwa i Kanombe. Bakimara kubona ayo makuru bifuza ko yagwa i Goma, none ahubwo bakavuga no mu Rwanda akaba hariyo ekipe iramuzana n'imodoka cyangwa akazana helicopter. Nibyo bashakaga. Icyo cifuzo cageze kuri Habyarimana, ntabwo yacemeye rero, yaravuze ati ndagwa i Kanombe. Senkeri washoje akazi ka gisirikare afite ipeti rya serja nk'uko abivuga, n'abandi barindaga Habyarimana bari kumwe Dar es Salaam, yambwiye uko barokotse iraswa ry'iyo ndege. Ubwo no kuva perezida w'umurundi rero asanga indege iri gupfinata yanze kwaka, biri kwaki kazima, hadaciye akanya na Habyarimana barahageze. Ati bite ko waje kutari winjira? Ati indege yananiranye. Tiyananiranye twajana saho ubwo abagomba kujana nanje basigare bose, weho hinjiremo ikipe yawe, birumvikana ko haragenda n'igice kimwe cyabo turi kumwe. None tugende n'ugera i Kanombe, indege yahita gukomezanya i Bujumbura, aba banyu bazazana n'iyo ndege iyo yawe iramutse ikize. Yahise yemera barinjira. Mu masaje gushira 3 z'ijoro nibwo manager w'ihoteli yaje aravuga ati habaye ikibazo, indege irarashwe, abarimo bose barahiye. Senkeri Sarasier ubu ufite imyaka 69 avuga ko ataza abahanuye iyo ndege kugeza n'ubu bataramenyekana. Mu mwaka wa 2022 urukiko rusesa imanza mu Bufaransa rwategetse ko dosiye y'iperereza ku iraswa ry'indege y'uwari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana ifungwa. Umwanzuro w'urwo rukiko rwa nyuma rwo kujuriramo imanza mu Bufaransa washyize iherezo ku iperereza ku bagize uruhare mu iraswa ry'iriya ndege mu nkiko zo mu Bufaransa. Yves Bucyana,
BBC gahuzamiryango i Rubavu. Ibindi kuri iyi nkuru tuzabigarukaho ku buryo burambuye mu kiganiro cy'imvo n'imvano cy'ejo kuwa gatandatu. BBC gahuzamiryango tugeze ku isaha ya saa 12:49 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. BBC gahuzamiryango yabateguriye uburyo bwo gupakurura ibiganiro vyayo mukabibika muri telefone ngendanwa zanyu canke computer mukaza kuvyumviriza igihe cyose mubishakiye. Ibiganiro bya BBC gahuzamiryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa abaza muganga ubu biraboneka kuri podcast. Ja ku rubuga rwa BBC gahuzamiryango ariko bbcgahuza.com urondore ahari podcast. Amakuru yose y'uburyo podcast ikora n'ukuntu washyira muri telefone yawe byose urabisangayo. Pakurura ikiganiro ukunda canke amakuru wumvirize uko ushaka aho uri hose ntusubire gucikwa na kimwe. Taramana ibiganiro vya BBC gahuzamiryango kuri podcast. Reka noneho tujye mu makuru y'imikino uyu munsi mwateguriwe kandi mugezwaho na Yves Bucyana. Mwireho neza bateze amatwi BBC amakuru y'imikino nyahere mu Rwanda mu mukino wa basketball. Birashyushye ku kibuga cya BK Arena aho mukanya ikipe ya APR Basketball Club igiye kwesurana na Patriots mu mukino wa kane mu mikino yo gukemura impaka playoffs. Hagati y'ayo makipe yombi hakabonekamo ikipe imwe izajya ku mukino wa nyuma final. Mu mikino itatu imaze guhuza ayo makipe yombi Patriots imaze gutsindamo imikino 2 kuri umwe wa APR Basketball Club. APR nitakaza umukino wo muri iri joro, Patriots niyo izakina na REG ku mukino wa nyuma uteganyijwe ku cyumweru. Umugabane w'Uburayi UEFA ariyo mpuzamashyiramwe y'umupira w'amaguru kuri uwo mugabane uyu munsi nibwo iterana igasuzuma ikibazo cya Crystal Palace niba iyi kipe yo mu Bwongereza izitabira irushanwa rya Europa League umwaka utaha. Ikibazo cyavutse ubwo iyi kipe yabonaga itike yo kuzakina iyo mikino ariko ikaba mu banyamigabane bayo barimo umuherwe witwa John Textor ufite imigabane ihwanye na 43% binyuze mu isosiyete ye yitwa Eagle Football, ariko akanagira imigabane igera kuri 77% mu ikipe ya Lyon yo mu France nayo yatsindiye kuzakina irushanwa rya Europa League. Mu mategeko ya UEFA amakipe abirahuriye ku munyamigabane umwe uvuga rikijyana ntiyemerewe guhurira mu irushanwa rimwe, bisaba ko imwe ivanwamo. Gusa John Textor aherutse kugurisha imigabane yari afite mu ikipe ya Crystal Palace nk'uko byatangajwe mu cyumweru gishize. Ikindi gishoboka kongera icyizere cy'ikipe ya Crystal Palace nuko Lyon iherutse kumanurwa mu cyiciro cya kabiri mu Bufaransa kubera ibibazo by'amafaranga. Gusa ni icyemezo abayobozi bayo batangaje ko bazajuririra. Tugiye mu mikino y'igikombe cy'isi, imikino ya nyuma y'amajonjora yarayibaye. Al Hilal ya Saudi Arabia yatsinze Pachuca yo muri Mexico ibitego 2-0, naho Real Madrid inyagira Red Bull Salzburg ibitego 3-0. Imikino kimwe cy'umunani izatangira ku munsi w'ejo kuwa gatandatu. Palmeiras izahura na ngenzi yayo yo muri Brazil Botafogo, naho Benfica ikazakina na Chelsea. Ku cyumweru Paris Saint-Germain izacakirana na Inter Miami ya Lionel Messi, mu gihe ikipe ya Flamengo yo muri Brazil izahura na Bayern Munich. Ayo niyo makuru y'imikino nabateguriye uyu munsi. Igendi Yves Bucyana imikino kuri BBC gahuzamiryango. Urakoze Yves Bucyana. Reka dukomereze mu kiganiro baza muganga mwateguriwe kandi mugezwaho na Yvette Kabatesi. Mwiriweho neza. Kuzana ubukuru gutwa mu matwi ni ibisanzwe ku muntu wese, ariko ngo hari ubwo bishobora gutera ibibazo bitewe n'impamvu zimwe na zimwe. Turi kumwe n'inzobere mu kuvura indwara z'ubuhumekero, muganga Kayitesi Mukara mu ivuriro Human Hood. Ubukuru gutwa rero ni ibintu bikorwa mu gutwi, nuvuga ngo mu gutwi hariho utunyengingo nk'uko umubiri ukora amacandwe, ugakora ibyuya, ugakora amarira. Nuvuga ngo no mu matwi naho umubiri ufite utunyengingo dukora ibintu bijya kumera nk'amavuta biba bivanze n'ibyuya, biba bifite akamaro ko kurinda
ugutwi kugira ngo ugutwi guhehere kandi hashobore gufata imyanda n'udusimba n'ibintu byose bishobora kwinjira mu gutwi. Nivuga ngo utwo tuntu nubwo tuba tumeze nk'umwanda tuba turimo nka antibiyotike kugira ngo birinde ugutwi infection no kurinda ko ibintu byinjiramo imbere. Hama buba burihe mu by'ukuri? Ni hariya tureba nyine ukozamo agatu kabivanamo? Oya, ntabwo biba biri kure kuko ubusanzwe ugutwi gufite ibice bitatu. Nuvuga ngo hariho igice cyo hanze, cyo hagati n'icya gatatu cy'imbere. Icy'imbere ntabwo yakiba gifite, cya kindi kijyana ku ngoma. Rero ubukuru gutwa ntabwo bugenewe kuba bujya mu cy'imbere, bugenewe kuba buri hanze, ari naho utwo tunyengingo turi. Ari nayo mpamvu iyo ugutwi gukora ubukuru gutwa, kwa kundi uguhekenya, urimo kumira, urimo kuvuga, imyasa yawe irimo gukora, ibirimo gukora mu buryo n'ubukuru gutwa nabwo busa nkaho burimo gusunikwa ngo busohoke hanze. Ari nayo mpamvu ubukuru gutwa iyo bugeze mu cya gatatu cy'imbere buba butangiye kuziba, kuko buba bushobora kwegera ingoma bugatuma ijwi ridahita nk'uko rikwiye. Icyo gihe rero biba byagenze gute kugira ngo utwo tubazo dutangire kubaho? Rero ugutwi kuzima kuba nyine kumeze nk'itiyo kutazibye, ariko hari abantu bagira agatwi gatoya cyane, umwenge w'ugutwi ukaba ari mutoya ku buryo niyo bukoze ubukuru gutwa biba bigoye ko ubukuru gutwa bwisohora. Cyangwa hari abandi baba bafite nk'ugutwi wenda kurimo uburwayi cyangwa kuzibye cyangwa kudateye nk'uko itiyo iba iteye. Bivuga yuko kuba harangaye kugira ngo imyanda ishobore gusohoka mu buryo bworoshye biba atari ko bimeze. Ariko n'ikindi, hari abantu bagira utwo tunyengingo navuze dukora ubukuru gutwa bwinshi kurenza uko burimo gusohoka, bigatuma busa nkaho bwitsindagira bukagumamo. Cyangwa kuba abantu bashyiramo tishikoto cyangwa udukaramu cyangwa ibintu byinshi cyane n'imyambi abantu baseseka mu gutwi, bituma bwa bukuru gutwa bwasohokaga ahubwo busa nkaho burimo gutsindagirwa bukajya hahandi navuze hatari ubwoya, bigatuma bwa bukuru gutwa buguma hahandi kuko butaba bufite uburyo bwo gusohoka. Icyo gihe rero iyo buhageze bukora yahaye impano cyangwa se ntibwangiza ugutwi? Ntabwo bwangiza ugutwi ngo ugutwi kwa kwangirika, ariko ikibazo ni uko kugira ngo umuntu yumve neza ijwi rinyura mu mwenge w'ugutwi rikajya ku ngoma rikanyeganyeza ingoma rigakomeza. Rero iyo ubukuru gutwa bwuzuye mu gutwi bituma rya jwi ridahita, cyangwa bigatuma bababara. Iyo butsindagiye barababara. Hari nubwo iyo bwivanze n'amazi cyangwa burimo infection ushobora kumva harimo uburyaryaate, ukumva ushaka gushima, ushobora no kugira injereri, hari nubwo ushobora kugutera isereri. Rero icyo gihe hari icyo mumufasha kwa muganga bene umuntu yagize icyo kibazo? Yego, akenshi abaza batugana kuko bafite ibimenyetso. Hari ubwo twozamo ibyo bita serengaje, ugasunikamo amazi kugira ngo bwa bukuru gutwa buvemo, cyangwa tugakoresha utwuma tuba dufite dutandukanye kugira ngo bwa bukuru gutwa use nkaho urimo kubuhandura ubusohora, cyangwa hari n'ibyuma tujyaje gukurura by'umwuka kugira ngo bwa bukuru gutwa busohoke. Ariko icyo navuga nuko hari nubwo tugerageza gukora ibyo ngibyo rimwe na rimwe ntibyemere. Iyo ubukuru gutwa bwakomeye nawe tekereza ikintu kimeze yenda nk'isima, hari ubwo biba ngombwa ko wenda dushyiramo umuti ukamara iminota nk'igice cy'isaha kugira ngo ubukuru gutwa bworohe dushobore kubwoza neza buvemo utanababara, cyangwa twakwandikira imiti ukayikoresha mu rugo ukazagaruka nyuma y'iminsi 5 kugira ngo bwa bukuru gutwa twongere dushobore kubwoza. Ariko mbere yuko umuntu aza no kwa muganga, wenda nanavuga ibyo umuntu ashobora kwikorera ari mu rugo. Ni ukuvuga ngo ku bantu bagira ubukuru gutwa kenshi bashobora no gukoresha ibitonyanga bisanzwe bitangwa muri farumasi, cyangwa bagakoresha amazi cyangwa bagakoresha glycerine bashyira mu gutwi ibitonyanga nka 2 cyangwa 3 mu gitondo na nimugoroba kugira ngo ubukuru gutwa burimo bworohe bwivanemo. Ariko gushyiramo tishikoto, gushyiramo ibiti, gushyiramo ibintu byose abantu bashyiramo mu matwi byo ntabwo bikwiye. Iyo rero ugerageje gukora ibyo ngibyo mu rugo bikanga, n'ibindi bishoboka, ushobora no kwikorera serengaje mu rugo. Iyo ufashe amazi akonje cyangwa ashushe agutera isereri, fata amazi y'akazuyazi ugashyira muri serenge ugasunikira mu matwi, nabyo birashoboka. Ariko kutatekereza ko bishobora, icyo gihe nibwo aza kwa muganga. Ariko siko buri wese agomba gukorerwa serengaje. No kuvuga ngo umuntu usanzwe azi ko yabazwe mu matwi, umuntu usanzwe azi ko afite umwenge mu gutwi, cyangwa usanzwe uzi ko afite ikibazo mu gutwi, nabwo yakagombye kuba yikorera serengaje cyangwa ashyira n'ibitonyanga mu matwi, kuko ibyo nabyo bishobora kumuvaniramo ingaruka z'uko ya myanda ashaka gushyiramo arimo kuyinjiza hirya yaho itagenewe kuba iri cyane n'ibingoma irangaye. Muganga Kayitesi Mukara wadusobanuriraga ku bijyanye n'ubukuru gutwa bwo mu matwi. Muramuke neza. Urakoze cyane Ivete kuri icyo kiganiro baza muganga. Ni kiro gishoje amakuru yacu kuri wa gatanu, na makuru yarahagarariwe na Prudent Sengiyumva. Mwakoze cyane witamo BBC gahuza miryango.
amakuru yacu yandi mwa mutakurikiye kuri radiyo mushobora kuyasanga ku rubuga rwacu rwa interineti ni bbc gahuza.com. amakuru kuri radiyo naho kuwa mbere mwakoze cyane muramukira.